Thilmak Lawrkhawm episode za som pariatna Amherst Thlahrang Chetna Chanchin masang atang to in ram huai le Thlahrang sual in ati buai Chanchin te mishing na sataka ti buai rap thak taka Chetna te hi soitur atamin alo thanem to hle maya tren khat chu phubalak du na awang te po atheng alo om nual to a tren khatero chu han chui vak ngai na po om lo hial khopa mak te po alo om bok tun chum chu thil tri bai om le Chanchin mak tak Thlahrang sualina ati buai nula pakhat Chanchin han bi chiang don tiang miang kumsang hazariat somsari pariat khan Amherst khua a cheng Esther Cox chuan thilmak tak mai adam chunga athil ton te zinga hreom le rap thlak ber chu atong chana henula Esther hi no pangte ani lai atang to in anuna har satna alo tong sa to hle maya no pangte ani lai na nui na boral sana apa chuan pui dang nein akal san zui ve boxi a Amherst ta hian au nau nu Jenny le Olivia Cox Tet tebula akhosa ve a hemi hmuna hian Olivia pasal Daniel Tet le an fa te pani baka Daniel u nau pa John te po an cheng ve bok Esther hi nulangoi choi le mi zezoi tak mai mania tla tam jok ani a mi poi soi tam lo tak tur chi ani ti chu thil chiang tak ani Esther hi kum som pariat vel mi ani a an khua chuan biak tlang nel ve deuh mai hi ania chu Bob McNeil ni in ani hi he khua phe khok siam trin ani lai kha chu Bob hian Esther chu ram hnoi pil ril lama hian asakor to lai lirin a hruaya pong sual atum tamaya silaya tenin avo bok ani Esther chu vanei siamin atlan chuak thei hlau thunga he thil khen ni atang hian apa ngai thei ta reng lo maya athil ton awang chuan thlaphan nei na khata ama po hi atriduk tamaya ma se athil ton chu tu ma hna a hrit lova azep tlat thunga reilo te a chuan a thlaphan na le hlau na chuan depression khura a hruailut ta thuai mai ani pong sual tuma be a to hnu reilo te hnuah hian anuna thil thleng rap thlak tak te chu aronin tran chhota a bangle khum hnuai atang te chuan aw thom le rimak tak chuatum niom taka thil chum vak te kepen ri te le thlamak tak te chu a mu chho tran ta tlat maya a buai ta hle maya tlai kha chu Esther chu room thim rui maya chuan au nau nu Jenny ne na anom dun la hian mak tak main bed sheet hi aron pong ta tual maya nuai lama tanga ron nek tu a umta emoti mai tur hian aron che shut boka bed sheet an han hlim thla chu engma alo om box si lova lawa wangin an awrual thot maya midang local khom vatin engma an hmu lo wang chuan ngai thatakin an trin san le tamai boka atuk tlaya chuan aw thom awang chuan an tlan khom le a nula pahnih chuan an thil ton chu an chung te chu hrilin khum hnuaya bom chu ain ham rik tuar baka rimak tak aron chuak tel bok an ti awang chuan bom chu an han honga thil hnok chi sang an bun chuak ta nuai maya sazu thil ti mai ani ringin an langai mo lem lo ani ma se hei ai na sign ron cheta a he thil khen hnu ni rei lo te a chuan Esther chu in chung atangin aron chuk thla atak sapuma chuan hamna hnu ma in a khat vek maya akor te chu po thler ania atak sa te chu puak turang mai hian aron puar talua maya na ati ema wangin aw chel chul maya lalpa ka chunga eng thil nge thlengta ka thi mai donin ka hria tin aw vaka chuta ashok chu rek bek tu anom ti hriat teu mai hian a hma hi a sen veka a tong thei ta lo mai ani chutia an buai nuai lai chuan in chung lama khum hnuai zon atang chuan thom ring tak mai hi aron ridup maya chu vele Esther chu chuata atlu sopa mak tak mai na taksa hliam te chu are vele tangal mak mai ani chuina chuan ni thum vel chu pangai takin om vele ta a are mai an be sei lain Esther taksa chu soi sakna hnu ma ti hriat tak mai hi aron dukle ta cher chur mai ani a taksa te chu avung ber bur maya khoipoa khoi ngam ni heklo na ati em mai boka chutia an buai lai chuan thil ring tak mai hi hmu tur om mi asilo hian aron puak le ta thut maya room chung chu ain soi nging ta dura ti ngai na tak po shalawin an hoi a de uruai ani ber mai hetiang thil mak tak an ton tak zeu awang le Esther po adam that the tak lo wang chuan Dr. Kerait chu an punta ani po hian Esther dam lo chan ba kha thil thleng mak tak khen chan chu hriat tumin azir chiang ta a arin ai na sa le mak thil amuta ani Esther chu room dim light nuaya tui takin amu a Dr. Kerait po chu a ve renga
Esther Lawrkhawm kham lai ngei mai chu ain pot chuak thut maya tuma anom si lova doctor ke rai chuan mak ti takin a thlirenga chumi tlai ve ka chuan Esther puan sin lai chu aronin hlip thale hlok mai ani khum hnuai lama tang chuan thom ron omin Thilham ri le au tre thom mak tak tak te chu an hrezu I ngal ta in chung le chuat thi ari dup mai boka doctor ke rai chu Esther mut na lu chung an han hoi chho mai chu in chung banga chuan Esther Cox you are mine to kill Esther Cox keima ngein kala thatang che ti hi alo in ziak kal mai ani chung thu in ziak ham kho na noi te chu doctor ke rai mai le ke vela te chuan aron tla er mai ani tam tak chu ni se hlawa wangin an thlok chuak ngal nge yang le doctor ke rai te ro chuan hlaw mi alovin room chunga thil sang thom no da na te ain hung son le top zel mai te chu a thlir reng maya fork le chemte te chu thlokin banga te ain vit bur le ringot mai zel ani ma se ati tu mu tur om chuang box si lo tui vot te po chu amain aron so phuan le bor ringot zel mai ani in bang chuat le in chung te chu tlo burang mai hian an rile bur thina an thenom hnai vai te point an hrepa hial thin ani chung thil sang te awang chuan Esther chu azwal ta tul maya doctor chuan mutha dam nan dom doi na chiu taringot maya azia vele mai an be sei line a aina sazokin a boi tatlat mai ani a tong vai chuan pong sual tuma be a to thu te chenin aron soi chuak ta ani ala zual zel maya atak sa te chu mu thei box si lo hian aron soi sata tak maya anam thala achang le abeng noka hriat lok na om si lo hian aron soi savak mai thina thom chau hriat tur om box si atak sa te chu sen vual na samaya achang phei chuan chemte a zai le thil zuma vi niom tak te hian hnu ma aron om thin ani tharau sual chuan akal na mun tin renga om zui zel maya biakin chunga te thleng chuan a soi sa chun zom zel mai ani doctor ke right chuan thei to pin hriat atum na sa ma se engma a mu chuak thei lo ani Esther chung te chuan tharau hian thil min hril du an en yang ti in automatic writing device an ti mang chuan tharau te chu biak an tuma chu khol mang chuan tharau chu engtin tinamo an be pop niom takani thil engamo zat a soinual maya chung zinga chuan Maggie Fisher Esther classmate thin kumsang khazariat somruk pasaria boral ta po a soilang nge ri chung ko chen huna thil thleng chu a khomi te hian an hreta furmaya he tharau chu le thil thleng mi ta mutu le watong tu te po anom nual ta bok ani Esther chu kar kha chuang lai mai diphtheria wangin adam lova heti lai hian an chung te mun dangami te bula inen kolna thazok be sein na oma heta hian enghar satna ma atok lo tlat maya nun pangai tak anei amai ro chu an kholama aum dan ve la wang khan an hlawa Esther chu an in lama chuan thon hole anita ani in lama ale le nu chuan tharau sual chuan ati boi le ta tak taka ama ain sa zokin achele ta tharau sual chuan an in chu hala te avo tan ta mai alte chu khoya tang nge ron kalti hriat mi alovin amai na ron om ringot mai zelani an thom no then kat te po hal tanuala boina lian tham ero athleng chun zom lem lo Esther chu tharau sual chuan in chu achu san lo chuan an in chu an hal ral vek tur thuin an vo le ta Esther chu khothen oma anom tir le taringot maya heta hian pa ngai takin a khosa ve don to emoti lain aum na huna chuan alaron zui zel chu ni in aron ti boile ta ka chuan anina bok chuan thon let le anita ani nakina chuan he an chung ko thil ton mak chu lo hria in ron zir chiang du Dr. Hubble chuan aron chen chil le taroi maya ani po hi Dr. ke rai tang thawa huaisan le hlovak nei lo ani boka ani po hian an thilmak tak chu awatong zui ve le tabok ani in chung bung ruwa an mania ain son top te anin chung mi ni mi alo ceiling atanga ron tla chuak le ringot mai thin te po chu mak an ti hle mai ani chu mai ba ka Esther na sataka asoi salai te chu amuta zela thom na sa le ring tak asiam reng mai bok ani tharau sual chu biak an tuma tharau sual chu an ron chang le a rang le othum cher chur mai hian Maggie Fisher Bob Nickel, Peter Cox, Jane Nickel le Eliza McNeil ti te churang takin aron cham chuak ta zot maya an mani ani thu aron soi chuak ani Hubble chuan he thil thleng hi soifi awak ngai na hrebik lawa mak atmm ringot mai ani Hubble hian he thil thleng hlaum tak mai hi mi nan hriat ve du nge aringa
maktin an bor luai po aring ani tichuan Esther Cox chu ramsang sanga hruai kualin Esther hian a thilton makle rap thlak tak ta chu asoi ta thina mase an be seilo ang takin mi puite hian an lo lom vak lo hle maya an lo oi vak ngai lova be an to na sat tak zok ma awang chuan Esther report chu an kholama a hole ta ani tichuan Arthur Davidson waya na athok ta a mase heta po hian van duina chuan a ron nang zui le a an hathona thlai thil chek kholna in chu akang ta hluah maya Esther pu ani a zela thlakhat lai atang nge ani hemi hnu zela tanga chu ani hnu hian mak tak main heng tharau sual ti boi tu te hi an re ta mak maya engmai na ti boi ta ngai lo ani Esther hi kum sang kha zakwa som pahnia kum som nga pahni mi ni na borala pasal voi ni lai anei man Esther Cox si tharau sual na tho tong le soi sak na sat ber pol ani hialo me Dr. Hubble chuan he thil thleng hi ziakin The Great Amherst Mystery, a true narrative of supernatural ti mingpuin le khabu achua a hriat puitu mi som paruk te sign nan thlap ani bok ti chuan he tharau sual chet na rap thlak le mak em mai hi Dr. Hubble le Dr. Kerright journal te mang tangka in nasa takin achan an chuina sa hle maya mase tun thleng hian he thil rap thlak tak mai hi achan dik tak an la chui chuak theilo ani tharau sual khati taka ati buai chan kha engwange ni ta ang thok le khata abo ta diak kha engwange ni ta ang le ngai tuana ati thui khop mai nang nge irin ve dan le comment lama ron soi ve thung te che Lawrkhawm mi lo thlir awangin lom thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar ilo hria zel theinan bell hi ilo click don ya